Hello and welcome to ELITETV Plus. Adomna yingbiribasi in the evening. Aduga yengtabiriba pumnamakpu ihan hanbamaktada chongtham amritana taram lokchari. Nasigi oina akhoi guest akhanaba one of the most popular amadi youth singing maraktasu yamna relatable oba adudaga youth sing na yamna pamnaba neo psychedelic and post-punk band Meewakching. Welcome to in the evening. Ihan hanbamaktada welcome Dingo, Salaiba, Sanahal and Ronald. Sorry. How are you guys? Tell us about yourself. I am in Dingo Kowe, I am Meewakching, I will be in the guitar. I am in vocals, guitar, I don't play. Okay. I am a Sanal Fanjam, I am a Biansida, violin keys. Okay, great. I am Ronald, I am drummer, Meewakching. Okay. No, you might take Machimana or Mayawa is a kind of Okay, so you're brothers. Okay, then first of all, then Meewakching say, I have a formation story. Have a tarico. Have a noisy command, and Unakiba, command a form to give a band, and when you start to see, and a command of horror, Kiban background, formation story. Have a taric. You can Unagi, the way the command of Bono, viewers that will come. Okay, 2013, Ronaldo did school terminal. School terminal Panina, when you don't tinner, I did say Lamze, Kem Kung by Trinida, drum tin trader, guitar kung trader. Already we were friends at that. Aduna, when you say Adum is Heidi Palm, Magadidum Lak, we say you are your time, murmur to Dum Tawagi. I is a guitar kung bahore. The man at one drums, the one of black drums in a same with the way tuition, Tobo, some whole tuition, whole black, but I Wiki Hingun get there for Marimata, Wapunchiva, Cartoon Harkane, Mazo being getting supportive with me. My drum labor. I do Tambazino Ronaldo and some tuition of luck is that till some thumb, but they hide up Patagi. Upon is a Isaikatoba. However, Matam to class 10, Kabagi, Pura, say that my own Zumamdaba. I don't metric exam, Louisville meeting opening I Louisville meet to the exam ki standard over to the Nakwitaba. Adu Yumalaga guitar kung however. Okay, I did class in exam meet to the gate. Adagi been some poem tower, had your queen dung tor, some bucked auto by tire, the full fledged win top bend in a day. And I go on as an alzum, I tuition jet cut without queenism Kanava. I am mutual or I tire. Adagi mas a violent coin for the come with any thousand. When is been a matorment, Aduga, Izamu. Baroda I say graduation Changiba, Atagi Mugliapuri Matema, Aduga Maragum told President 2017 that I am one the Eva China, Shema, Tauxe, Nataga, Akoya Homes, Pullaga, and I see the Yaudi Aldre, Swami, a base combo. Basis. Nado Quimariz or away. Duga go and a moving Kusina, your poetry. Wait, so my daughter, man, I was already a home. You say to Pungal, I say to Pung of Matunku and High Tarpa, Madame to the Meewakching kind of 200 of my aiming the Umsilaba kind of Pung. And they go on the Dinkuse, I don't know my puts his hockey by tire. And Nangi say, we say to the recording dog, I could say, yeah, the way they wouldn't get a Pung long and Tormazi, Kongan when recording to that. They did Mokoi Marie, I think I already saw me there. I don't mark the Budi journey Malak, but in a park. Haki, Payana, me, a top of the main view, but I do permanently up with the Kahani officially founding members. The upper 1, 2, 3, 4, I do a Swami. Other than musical instruments, pick up Tropomatam, the Hadi, visitor Silabina to Tamgiva, as I know you didn't palm the buggy, the Kuma Hokiba, kind of formal training Gumadum, your planet training in the sun self learning in a son of Tamzari, say Taraga, Tamzaraga, Tokiba, no musical instruments, pick up Torki, what is a command to Adam come and another. Adam a quick of say and all the formal training, the Amtatamata, self-taught, not self-taught. I want to do him on I say them hoi queer when a pundring at the woody hair, quaky size instruments, palm, a lap on other nickel. I do pull a kind of being, I'm a form to kind of being the being, I'm a form to report sick one, pull a can lap on it. I you and the being, I'm a same get the put me there, pull a form of being a form to a yaw have it in oscillative. I don't know, man, I think I can't the lucky matter.
Okay. ꯑꯗꯣ ꯃꯔꯛꯇꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯀꯦꯁꯅ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨꯀꯣ ꯑꯩꯒ ꯁ꯭ꯋꯥꯃꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯣꯅꯥꯜ ꯗꯤꯡꯀꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯪ ꯏꯁꯩ ꯒꯤꯇꯔ ꯈꯣꯡꯕ ꯍꯩ ꯕꯦꯟꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯔꯣꯅꯥꯜ ꯅꯪ ꯗ꯭ꯔꯝ ꯊꯤꯟꯕ ꯍꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯦꯟꯁꯤꯗ ꯗ꯭ꯔꯝ ꯊꯤꯜꯂꯣꯅ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯄ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯇꯤꯟꯅꯔꯝꯕꯗ ꯕꯦꯟ ꯑꯃ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯁꯤ ꯅꯪꯅ ꯒꯤꯇꯔ ꯈꯣꯡꯉꯣ ꯅꯪꯅ ꯗ꯭ꯔꯝ ꯊꯤꯜꯂꯣ ꯅꯪ ꯕꯦꯁꯁꯦ ꯇꯝꯁꯤꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯁꯤꯌꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄ ꯕꯦꯟꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯤꯟꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯅꯝꯗꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯁꯩꯗꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯈꯣꯡꯕ ꯍꯩꯕ ꯊꯤꯕꯩ ꯃꯍꯨꯠꯇꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯕꯦꯟꯁꯤ ꯇꯧꯁꯤ ꯚꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯁꯤ ꯒꯤꯇꯔ ꯈꯣꯡꯉꯕꯅꯤ ꯅꯪꯅ ꯗ꯭ꯔꯝꯁꯤ ꯊꯤꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯗship ꯑꯃꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯣꯏꯅ 10 ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯜꯂꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯀꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯃꯦꯟꯁꯦ ꯄꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯅꯒ ꯈꯥꯡꯕ ꯉꯝꯗꯕꯩ ꯃꯑꯣꯡꯗꯨꯗ ꯎꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ essence of brotherhood and friendship ꯇꯒꯤ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯋꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯇꯥꯖꯕꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯟꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯃꯤꯋꯥꯛꯆꯤꯡ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋordꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯇꯥꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯌꯨꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏ and also very Manipur centric ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯡꯁꯨ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ the story behind Meewakching meaning of Meewakching ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ Meewakching ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛꯀꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯂꯤꯇꯔꯦꯜ ꯃꯤꯅꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯅꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄꯅꯦꯕ ꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯕꯤꯡꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯕ ꯅꯥꯏꯕ ꯂꯣꯏꯕ ꯅꯥꯏꯕ ꯀ꯭ꯔꯤꯆꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯛꯆꯤꯡ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯊꯥ ꯅꯤꯡꯊꯝ ꯊꯥꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯅ ꯑꯗꯣ ꯑꯅꯤꯗꯨ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯁꯨꯝ ꯁꯦꯝꯕꯅꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯑꯦꯛꯖꯦꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯩ ꯀꯩꯗꯩꯒ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯃꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯃꯃꯤꯡ ꯍꯣꯏ ꯊꯣꯟꯕꯗꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯪꯉꯤ ꯀꯩ ꯊꯣꯟꯁꯤ ꯈꯣꯠꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯈꯜꯂꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕꯦꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯕꯦꯟ ꯃꯃꯤꯡ ꯊꯣꯟꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯁꯨ the most challenging kay hani one of the process neba aduna dumai exact magi literal meaning di laite du ba khoina mayam da haining ba haragadi Meewakching haraga hanagi magi wan dog laite darga so hojikti Meewakching haisina akhoi joina represent tawhalaga akhoi gi music akhoi gi visuals hai tare ko akhoi gi mong matau hai tare adune hai tare Meewakching hai han leirambo hai na te hai example oina pot ama hairasini ko ising har water har ising pot nun puthorina adu ben ama water ko sum example ni ko thol kan noi mingje kai lokno adu pot ni hadan di laite ba akoina akhoi ji oina semjana ba anau word ni hai tare punjalaga sem koi origin budi chume masai gi do koi maitei gi oibo ba hai ni punjala sem bo ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯨꯅꯤꯛ ꯐꯦꯁ ꯑꯦꯟ ꯌꯨꯅꯤꯛ ꯅꯦꯝ ꯑꯃꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯔꯒ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯐꯖꯩ ꯃꯃꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯍꯦꯛ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯍꯩꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯄꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯅꯁꯨ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯐꯥꯎꯈꯤꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ I grew up in the 90s ꯑꯗꯨꯅ 90s ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯇꯥꯔꯒ ꯆꯥꯎꯔꯛꯄꯅꯤ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯇꯥꯕꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯤꯂꯤꯡ ꯑꯃꯒꯤ ꯔꯤꯚꯥꯏꯚꯦꯜꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯐꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ 90s ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯄꯣꯁ ꯄꯪ ꯒ꯭ꯔꯟꯆ ꯑꯜꯇꯔꯅꯦꯇꯤꯚ ꯔꯣꯛ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯁꯨ ꯒꯦꯁ ꯇꯥꯏꯞ ꯑꯣꯐ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯀꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯧꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯒꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯔꯤꯚꯥꯏꯚ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯆꯥꯏꯜꯍꯨꯗꯅ 90ꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯌꯦꯕ ꯇꯥꯕꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯪꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯚꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯑꯃꯃꯝꯒꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯎ ꯅꯣꯏꯒꯤ musical influences one of those bands that influenced you habidi ismaina isigi musical journeys le lakning kan gram isai kan gram band amaina kana le no musical influence kana no hoi chumme hojiki do haide revival moongam ne tare ko revival mo haise sigi poche hoi Manipur di adum anau boy tu ne ba mapalam da budi yamna mainstream ne sangak traga so maning da tum lummaga tum lakwa musical genre man ne ba hojiki am popular oi khale sigi sound hai tare ko idea ado akoina ihana na horko matam da ti very underrated ko kanam khangam da tar sum sounds matam da di akoina rock high grade di hard rock heavy metal adu maina chat khriba adi metal na tragana adu metal gi genre sida ba hoi punk rock adu da adum di khangnei ko adu so hujik ki shoe gaze ke jidi ke shoe pakta na de ko hoi hujik band di adai lai adagi ado khoi gi bena mapan gi band do in direct hoi mayam budi laigre do akhoi gi direct ai gi wena high targa di dum ihan hana aina guitar ga je khongning ba power crazy di by Arctic Monkeys the Strokes do Arctic Monkeys are hauski Arctic Monkeys not the right time mo yamna 2000s matam gi Alex Turner na hawring matam mo gi
persona haigadra adudagi pamaga daina guitar su wangnaga pa sanaga down stroke ngata khonga ada horokpane ade hojipudi adum mayam tai adagi hoi adune ado yam nungai hadi sigi genre se hojik mayam adum kana pamkhanare adugi pamkhanarpa timing du da koina mu meitei lon da su saubaki karma family recognition adum phangine ada khanse ram de khoi mamang da khoina hogdu di natiu ko Manipur da hai tai adum da ken di mena the dirty strikes ki taina adum the quiet river quartet kan leram adu dagi khoi ju tawrame band Tarzans and Perverts kind of adu post punk cover sakna artic monkey strokes tor ka adagi kona hojik 2017 fai sum tawraga khoi jung pull up ne adu influences to hoi khoi gi se minor rock hargus myam nam common high tare ko ase de hekta moi gi to inferior or superior we came to net video popular oi but the Guns N' Roses Metallica jene heli adu gumba du di khoi da mu adu influences to thoinong laitre ko khoina pura to khai ba lambi imda la ga sum daw ya we ke boy myam na su tanja da takhanar ko we ba da di matam hadi mina ta sing na hadi kem khangam da ba isai gi Manipur da di khangam da ba genre ne ba yam pick pa ke hain fan base song khakna tar ga le ba ai sa mak su yaw ga am da su hadi yam pura khangam ba desi genre se ki ai su flavor ha gi to mainstream adagi commercial band myam je siona number tana mina da ngata chalam me ai daram ngata tam me lo hojik pude we hai bin ge ju yam power mainstream le oi re hojik pude al matam de di oi ram hadi production stars ma da ta commercial band na mo vocal tu ga siu mani hena manifest spirit ga instrumental je khar secondary pura ga duga sigi alternative sigi sin de mo khara instrument and vocal pull up equally ma di important se lai hai ta adagi the shoegaze the get the vocal get the set kano di Ronalgi amadi jinko gi no gi musical influence kana kana ore ki ba habidi masi gi band ko tara di ai di kai di roi yazare kai na ga dugu makana kana legi kamai na toki adigi drums maruina drums ki sisu mayam hadi mayam na hekta ihan uri se rock band haraga guitar para ga tawbu sine drums ina mo maning da phambani na ki kana di uda ba but whole band gi tasina so haidare thawai beat pai di drums ni ko aduna kamai na favorite drummer ga di leibra na traga kamai na no si pai gi se kamai na lei kano silai wa ga afi ti man man ju ai ta ne ati monkeys kuma kan abo je da cooks ka ai ju ado aina yang matang ju gi he kho ko pam ja bi met elder se kan ati monkeys ki kan jama ye pa ni ko ki di kana kana ai ju dino the strokes ke kano Alberto ka pami habidi band sing se ayam ko no sum nga saya hari ba sa di post punk sin ji anya ya ba influence lai khani ado ko makata ya ine laksing ba se nga sai gi no gi music style and songwriting process se yam phazai habidi no gi lyrics se yam na ai sum ta za bada yam na theme se yam na varied way aduga theme se yam na matam gi theme adigi life and death ki theme and love and loss ki theme si da yam na base the word the mean that yam relatable with the themes da yam na i ano ko gi songwriting process am ayam na no gi sei i bese kana na i main when no ko pula point na si sei ma i sei kana ka follow pa na tra ka mi ma na ga i ra e si matang de si gi kanong power kana ka tu to bra aduna kamai na to we no your songwriting and composition process and jamming session da ga dum taro ga hey si gi do sei ma hap phazani kana ga hap ki be mong ga la pra kamai to no gi kana sai budi ko dum jam to da dum ai sai dum sagat pangam de ba lyrics ko ni da si lai bana dum hoi ma main songwriting lyrics ki di hadi mi to pana I bokot pa hadi band member na to bana adum ba makti yaw dre ko yuna adum primarily adum lyrics ma aina I ra adum songwriting hadi lyrics ka kiwana to bira pa music writing ha da adu gi process su adum journey em na ha da music mawam da adum kaisu laite am tama ada hawala maroina hawala pa matam du da di akoi band gi ba laga tawbudu tawdringai raina sum sagal pa horokoda adati adum maina semaga haidi pulap oina pe timu we ke we semtoga rai khonge adagi hojik anou ba sei sing sina mu pullaga khoi adum semina ne adal maina we haidi aduga lyrics se ko na hapsen bisu yawi haidi exact sigi mu ung sida khoi sei semen leite adagi lyrics se fluid oina do flow ba da dum adagi
adum chap manana at the same time sum khonga lyrics hapsal la sem bu jawe adagi lyrics ama hype idea there kanda music hapsin bu sum jawe aduna particular hard and fast rule like that about basic my team have like them for you have the sum taza bada si gi se had artist ko de mon ta ya ma de sini hai tar had artist ki just in the flow like ka nga sai in the zone hai ta hinai na ko mai lai ka nga sai in music and whatever words follow pani ga ne ga mai ne lai adu hadi phomse aduga makata na no ki ham first EP form to form hadi release to we kan da nga sai gi no in particular si khai si dang tawraga hadi first EP release to gi story he tare ko si se mai lai si gi hadi particular funny story gum ba lai bra na traga na kari hadi extra khatang hadi share to with mayam da lithokning ba wari du gum ba kai lai si first release to gi ba se first ki se wait king like the king like the EP in the go king like the go title track ama su yaw re kali kum ba da mai tang phung lai tang ko Yo bro. hi go mu chu gi de na Yaw. mai tang mane yaw Sorry. aduna hoi ko yere adu to ai de ko isai de ado hojiki first EP se 2000 kaya da phoni adu du ka kamana release to ki bano 20 na 21 Oi 20 sidane si men si space Okay. si recording to one direct adi pura coming back home tare ba si gi se ma ga yan hana koi collaborate to so oi de ado yamna de yamna haidi extraordinary ba wari mak thoina di laite ado adu bo khoi gi first EP ni na yam excited when the Tokyo, why is it like the like one post production? The idea. Akoina adu dagi suneba, akoigi recognition je, mapan the sweet and kambi rije. Akoina my tail on the success tara. So duga, akoi says it or paganda idea. Housing Nabuhena, Heidi says it chat never hag or Kenoma, okay, audience ki and have the sticker, however. Yam did dog there with the other book. They can't have the traits they can't ever. Oh, come on, toxic kind. Ado madam did the game later. Akwedi, we just wanted to make music, that's all. I say don't put on when it mean a tava, all found the kindergarten. I randomly, I was a say Marise, when a dugi sound, so Kitangi, Hana gives a shoegaze influence our post adum mixed over what I'm with never. I was one album Magni EP ne have to see our edra. Adu Adain Toraga, when was a key EP distributor we monks in the name and some white mentioned on it. I always tried to back down and get rubber CD the home. Okay, CD the pong it. I am unexpectedly when a pong but handbook or pieces in Luena so loud way. When I do so when a tin was a liver. Always Hanagadum Gary wire hand moigi orders in the Instagram page the Luena messages lower phone number lower mumming lower. Tin was a twin. No, pull up every order is a tin was a never. We get team right there. Home work had Naga. Aduniam, no, I had CD is a shoe, yeah, singer, the Tada material, just collection of one. Had more lady though. I do the season of a native. Just moigi something physical way, but it's hey, a muggy banam, give what a money and a Thompson never went like it. Adu yam nungai adagi adu gi poche phung kanda sunema pan kitang recognition ja koina sungta thajaru de video ko ai email da layer me noi gi maina isai je feature to ke a humming heart and a magazine ama yam phasan chalai me hosik moi je lepre adu matam du kana no khang de phuje adu ga hosik email thaiba mi je Maja Puna some internet young cut with a manipa and the music journalism the Sangba Rolling Stone the Eva Choba High Tareko leading journalism of Oiler which could have the handy message upon a halle and throw some Aduniam no I bahar first they give the recognition Hagada that's in the music comes of me journalism how for the dum contact or aga have the see events a unique way more sounds in unique way and high biggie monga have the moina khangna changpagi hadi contact torpagi adugi EP today the like of I tareka adugi first EP today hauna dum di recognition the breakthrough said they give them pangre even hadi Meewakching say Rolling Stone magazine the how the feature toraga mo khoina su hadi me amama
하라가 하디 new 너희 하디 사이 music scene 너무 revive 또 보기 모르수 Rolling Stone magazine feature 또 기분 내고 아두가 막하다는 자타락보다 사이 너기 nangi ishay hariba first nogi music video se sina first oigadoya music video number se music video se kallu ga matanga next okay nangi ishay kalluido adu naine dinku yaudri haido okay adu nangi ishay du dane mana guitar adu nana masagi khud so adu Meewakching aina su phongdri ba matam hadi na ming se sil haiba haraga phongba oidani ba adu ga ngasagi adu ki music video duni adu ki next hadi 1 million views su phangraba nogi saigi taibang habadi sai title na ama mayam na khangna bana amu aina habadi aigi wakada amu hai mayam na khangna bana ko hadi one of the most popular hadi oide ani makse do ani makki thim jisu nangi isai sina amu kama hai tare love and loss and until we meet again habigi thim sida adagi ngasagi next nangi wakada do namu pura hadi pura just romantic love amagi ken oi and see ki say one of the most popular de go noi gi hek masak khangba haba mayam na hek si bu si gi sound si bu taradi Meewakching ne na khangmai sai do pura oi de haba tare ko adana masi sai ani se gi phongba matam noi gi de gi charo ko gari ke lei kamai na ke share to nimba viewers na gi fans na khangning ba khangdri bo wari ke lei si matang da music videos is any particularly like sini sina ngasai gi khona haji gi ba 90s matam gi hadi smashing pumpkins sa ganam gi ba video style abidi ngasai home video gi da frame ga khal bi khala ga maina yamna color ga se yamna ka haida yamna ka su saturated ka su henda ba dum just like a home video ga number si gu ba idea sina kamai na tholo kono kamai to ino gi music video no gi matang sa ai hari nangi se ba ado oi taibang du se ngak chingai mangan chi da ngak lai si to bi se da adu du da gi ne ba ko Meewakching na phumba ho se adu da gi ha le nangi se adu da di ko mi taibang du na du first single ne na adumai na ko na hai hadi band video ne ko band maming se phasana form to nangi se jina tarzan perchi natte mo thai na ko na ni to adu kui ro bi se ne adu hoi hujiki keno video du la ganda nangi se je record tawre adu tawdu su hujiki mayam na khangdu wari ha ga di diku du guitar ko be or ko du ta hani ko aduga isai je recording loire mixing loire aduga khoi je sum phongning ha da adu phongning ba sida amo khoi approach adi kana mo mo di um pesa am thadar ga videographer editor production house ha ga drama ga tanaram ba su ya ala khoi sina ai je hostel le lei ba matam du da aduda video nam je ka ha ga akhoi na dum tongning be wakhal je lei ba khoi sum DIY do it yourself ki attitude hai da ni ko adu gi do it yourself attitude sida ngak taning asi baw da khoi ben je base to lak sai je ai adu ha na to pa sing do khoi na khoi ni hai habi na ta ba amram da hai te hai da aspect me am the phajadri ne ba or so khoi am satisfaction am pen ja bam phang ba khoi na khoi thabak se tok jar kan aduna nangi sai je si sai di hero heroine hai da ko nek tan namam be do khoi di hostel ji da dum ai hostel ai je bor da le reng sai ba adu gi khoi gi ka du da aina hostel da lei ba khoi gi camera lei ba hanam de wide re adu ai gi mana ba satya bartanam le ayu adum hostel mate hai da ko ma su ge su am camera number mi na ti ba adu smaina dum stable in camera ji thamme adu influences na ina sum radiohead ki hoi kemudi mana dre ko no surprises ki video am le jo mai na sum nam le ba adu dai sum khala guys mai ji dang nam ga adu kana gum ko na di mi na ga hang up ya is adu na dai nam mi do ai di sum moi da di am awkward ko bi ta to ko mai dang ga nam ma le do ikai tra ga ha ko adagi kai video no ka moi se han de yam skeptic oi ba dai adu adum nam jal le bo kem da ga li to ai mai ji nam ma ga ina lip syncing to ga marak ta ke ke no kha hapsen mane hoi do adamai to nam mane hoi video gi approach ha ga di DIY ki approach to ma lai ra gi tai bang du sa ngai gi na mu party nam ba adu su mana mu official music video ni kan number na te ba ma just demo ma na hosin na ma thara fan made hai dai ga oh fan made video de gi pura full on official video oi gi bani ma gi phone the Redmi kai ma ada namma ga adu da gi su pura blow up to we ba so adu gi one of the most viewed hadi music video so oi the Meewakching gi so hadi phazu phase ha da video do
tabadasu yengbadasu khani yengbada us brings us back to childhood ko and young love ki wari the video the su have the reflect over aduna mi khudi mak na relatable or video om su oyi aduga makhata lang padan Meewakching ko in a full length album se ngasai gi thengman kri hi ado sina full length album oyi dori bra na traga na doi mamang ka to full length album kong ki badai bra thengman kri hi ado lakada season ordinary aduga album title se yamna uniquely very long and hiding even message se kani ho jano di kani wari le sigi album sigi keno se title se thengman kre hi do lakwa koi di si ke ko ro da hoi adumana hoi magi art sibudi it is too late kenom da yam thengman kre akoi se we have been suffering ado akoi se thulak ngam dana dum loi kre haibagi bodam di oi doine aduga isai manung singduga di adu di mi interpretation do ena thamjaragi ko aduga thoinki tholinya sangbodu di ande khona sum pamja gi maina ga yam sanglap to ba title se adum pame ba adugi ne adi sam adum example lo yong sagi taibang du na sanglap tringai manglan sida ngai haklai si kai na haido adu maina hoi huziki album du budi yaw de sei du budi adu akoi yes akoi han full length album oidoi aduga aduga mamang che hida noina English music natana iba ngasai the land have se phong ko ngasai no EP have ta aduga the land sin ayamba mamang che hidi ko Manipur da thokna khiba conflict da yamna base taraga e lyrics su pura English tani aduga magi rich yam chawna legani aduga masigi music sita taba matam da khoina songning ba taba phangi pen da taba phangi edi ngasai drum gi bit ka se na thuni yawa di guitar ga se songning hobadi tasena convey ta we have da mamang che hi Manipur se kan mai cha ingai matam da phong gi the land na zo haiba aduna sigi matang sida sigi nogi the land haiba EPC ga amadi mamang da nogi isai ma phong gi na sai ai isana hangjai hena haiba isai ma hadi khara political tone yawa haiba tari sai sida masigi ani sigi matang sida lyrics sida adugi sidi da yawa da na sai ai isana hangjai ai bu pang da bara kaina ga yawa next ai du bu ai di napte adu bu ai di chokte ga haibadi wahai sida tasingna ko gi Manipur gi hiji ki chanari ba current political scenario yang thoma am reflect over yawi next mamang che higi ko gi Manipur da live up to thoma uma thoki duna abadi ai khoni mak factory ni da ko aduna si sina no ko gi music the influence da ngasai ni men haro ko ngasai gi first EP da gi na ngasi pa the land phoma matam da any musical even hadi changes like bra kai people play aduga madugi the land phong ki bagi wali sina kamai to no just based on that conflict with the order the khanga ga su particularly a question that say se phong si na jaga si matang se irakta ki no ki kamai na to si process si tang share adugi hoi lyrical aspect ma aina hire the production gi na hatin hire ba adu hoi the land has Manipur ji the land has ado yamna di chamme da di ko maming ja ado isai mari yawbane aduga hoi ado khoi gi mu the land lactring da aisana hangjai du su hape khongi ni na palak ki ba ado aisana hangjai du di kenone sigi hali conflict si lan hai tare sigi mamang da phong ro bi sei ne adu bo dum buji ba wadum relevant oi ba dum relevant oi du hoi oi du ne do oi ba haina mu hekta khoi gi ethnic ke hani mai te wor ku ki adu gi maram da directly adu tinate khoi gi approach to na aduna muksum ke hani fascism hai tare adagi subjugate to ba nam thaba adu power abuse to ba adu bagi pot haidi handak lan gi sungna natabi do adu Manipur da thai ni chatnar la po ni khoi di power se yam pam hai tare power se paira kanda phajana season na rap ta usum thoi da aduna adu gi kuira bi sei ni ai sana ngai du adu bo ai gi we besum manifesto ai da idea du pam de adu ai mai nappa da gi tungchen ba adum ba di ai aina power bar abuse to draga su ai gi su adu mai na ke hani isa gi kenom di lai se di ha ba da adu sum base or e kim ne tag line gi na ti adu the lens na hoi even adu organism sai gi of gi outlook sina sigi tribes either communities sing sidagi wang lala kanda India jewena
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯩꯅꯤꯡꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ of murder and mayhem daga even after these 70 years of peril we haven't learned who the real enemy is kai chahi humdra helab ji paw koi yeknaba singse kanama koi khangdri ka hado sengna agdi India gi lengak sida haining abadi Manipuri se sida ka sai gi yeng chang ram thok pa me ama chang khida ba ma ngi hom da hoi adumaina maroina du gi pot ne adagi ngasai gi motoric rhetoric daga things fall apart the center cannot hold and to gi idea maina adumaina no ure phoi na community do the focus to the bit khara hena broader oiba adagi hena atopa mayam da su natraga kona su adum relate to hogada ba yaba pot da even adumaina lance directly patriotic oiba sai mak thinatte hai tar honestly adagi expression ne hoi hoi maina khoina maroina hojiki government na kaina ko kai maroina hojiki ai hajaba India ki government na Manipur se kamaina uri ka habdu side funda question tawjaba ki adugi oitine adu production gi di sanal tawbana mo na halage du ba khoina amna proud hoijaba mana Manipur da drum recording je tasing na sigi live drum je thillaga record tawna deba anambana hamni ko akoi sei da di drum di loin taina adu anambana programming tawba software na hapa ngakta ne adu adumadi khoina tasing na makhi acoustic drums at Tillaga recording. Sila dum tawag niya. Sige drums record tayo. as yam na wari ne tudi The Lenny production yung tang siya. Duga production je hoy na taw na khoi na ayamba kino taw je khoi gi guitar no adagi atopa instrument ge gi recording je ai gi khoi gi kino khoi gi audio interface sam lai amon aina loi taw ne ba gi ka be tum ta duga vocal ga drum ga la pa kan da demo vocal je mu ai ka taw ba ya ta ba di kitang acoustic khara phajana treatment taw ba ka am da ka ta dagi khoi tare kan pau phone re tare kan pau phone am tung da ma gi studio da la taw gi the drum recording je khoi dagi wa gi ba keno je recording je si drum recording je oi ga atai di kya keno wa de drum je na ai wa gi ama ga tai ka hoi abadi recording tawbase every keno di every song every tongana drums na tagi recording tawira duga tongana si si dang amuk hoi when na khoi gi instrument tai adagi vocal num loi lo thok loi na drums di hape char pa dum programming hadi yek pa khara to thoga ko na sing with lak panero na hadi loi lo ra kan mana pai la san pressure je mon de hena bi hena mon de lei adidi kamaina tawgi ro na ge dugi experience pong ki ba tam da habidi sei si su yam na habidi Manipur ga nak na chat ki ba ngasai ni ki selai benes phung do ki ba su lei le ngasai gi irang si gi su matang da main keno je expression habidi adugi express tawba album ama oina EP ama oina pra ogi bi aduga main khadigi habidi asau bu phung dok pa haigadra nungai ta phung dok pa gi keno je na ngasai gi drums ta ta gi ba ngasai gi wai ri ba du su khadigi wa ba su ogi hai ni kai phaubi ki na na si record ma ta da akoi drum record taw ano ai di smana thinje mayam je haina deu ba adi silai bi na handak ti ba si asing mo na thinje ma taw ji na ado isai budi kano da akoi gi group ta kano ma le ba ko sai da ma ado da lo cheme ba sai je mo na stock sa ja lo cheme EP je aduga yam ka sieng ni ko aduga kano je aduga drum je mo na ka ga ye tho pi ra kan sma tin bi ko na to kan ai no asing de tin ja ko ado tila ko je pesa je kano ga ta bi no mo je kano de la ku pung ngang wa pung manga de la ku je sumana ga la ku je pung ahing pung ama ga ta bi wa adu atum lep to ida ta dum tin bi na adu na kong ji dum kano je dum tempo dum ta che le ta workout taw hal le ba mai adu mana lai adu ko ji ka sing aduga ngasai production gi matang do aduga sigi sai jida ai je hana keno ne khoi segi production mixing mastering me am je to pa di hana daragan hamada oi pj daragan tawre dagi khoi gi nangi sai dagi shall we go somewhere else no da su dit tawre dagi thingman crazy no mosana mai na pa lap ne do sigi ep sida ai na su ai ju khra tam bagi skra experiment gi da ta yenge na the production je na pa ne aduga sigi live drum recording je sima
sigi production de paino na ko yam thina wagi ba hadi na ga aham programming tor ba aham su ba yam thina pressure je pra to ga yam hoi pra yam thina pen ba su kai su ogi de ga dum hadi ko na dum sim machine bu yai ga na khal ba hadi still learning the life ni na musician still tam ye ko je ne But it's a journey have that and edum music influence have the noigi charok pai matung ina adu de gi experience ki matung ina sudum evolve tor in adu ko magi evolve tor pa he how pa de gi lakpa stage ka si bau pa de gi evolve tor pa do adu do how we brak pa how adu de yam change to ade akoi genre je adum ke haini hoi magi umbrella we ba kaya ni amagi makada layer su ko yam diverse way na dum ko na khanje ba de antak ta phumba phumna magnanga ga to bra pop indie pop ne pang pop ke mo de the land ga yaw re na dang experimental way na dum haidi adu ne ta seng ko nge adu gi di ko haidi akoi gi influences su dum matam jo no ko i adagi production styles su ko nge adu na koi city journey city changes the yam vividly yam mayek sing na adu ma khoi da phause adu na sai je ko je dum ano ko artist mem adum ta chat li ni na sigi dum ke no jen fan je dum magi matam du gi matung ina lai reflector every music aduga en hangjaling base huji ki mamang chahi de gi ngasi phau ko da leptana hadi resolution ama poraptana manipur da sigum irang ama mi koi mioi ka ama su displace or da leiba ko gi maitei corruption na district or chat program ka ko ki dum chat pa ya da ba adagi moigi ka pusin mo thalum da lakpa ya da adagi mathakta na sai gi mamang chahi 2023 gi mamang hadi me gi mamang hau to gi koi se sai gi program ga ta yam to dana ara pa even shirok ka to dana adagi zero festival mayam ma leki ko adu bu chahi ama hele e na sai gi khon manipur da rebe musician mayam ma su perform to bungam da nei manipur manung da adana masing matang da hadi Meewakching gi band members mayam da hadi habiu kamaina nu hadi noi da kamaina effect to gi ba adagi music form hadi performance ku mem thingak pasigi matang da hadi kari message lei kari haibini ni aduga nuai ta phawbra natraga adum performancing se adum tahun gada bani hena khanbra maramdi even second world war da phawba da di hadi Hollywood ki star mayam ama lan gi to jaga entertain tang ba pu ki ba maramdi even in hard times there must be people who have a missing se nuai na ba thogat na ba lei gadam ne heavy message su kya ma lei adu bu tawri ba irang sidi hadi akan mamung da khoi manipur su hadi effector ko oil ko dina sigumba irang gum ka ka ne piu na habi gi message tawri ba su lei aduna si pulap saying biraga band member as an artist have that as a Manipuri as an artist masi matang kari message lei ka habi when a performance to was a Manipur da ki le pai se chahi ama hele ko haidi adum me da ki dum to wi tra da last one to was a mu gi men fit to ko aduna last one ma when the power is a mixed feelings mayam power haidi yam honestly har kanda ahan ba hoi conflict thoglak po matam do adadi kaisu akoi je sei je khomdre haibagi nuai to po am deba han badati habdi ta singno ki directly akoi na han expect toram da ba podama nai yerak bani na ba haidi akoi Manipur ki leba ki su to na pura akoi su wakal je dum ada ko thadar ga sei je dum kaisu sei tawi to de haibi po je kaisu khan de ta man khandana dum lak pani adubu tha khara hojala kandadi as an artist as a musician I khoina ka isi context da kamaina mating to ko ya gani have a question jem to hore adu la kanda mu perform to bai je sitati to bai je mi gi wakhalun bidi oire ko hoi lan matam da thaina adum mapalam gi idea choba mani all over the world tobalan world war da kaida chume entertainment haise natraga kanamum na gadi maya khoi sei to is entertainment ki wa na tanati kana ba khoi nati ado entertainment or sudum ai entertainment ne har su kaisu kai din kala maram di entertainment ne and we need entertainment matang natra ko dum wakal je no ai tana dum lai bia nati mak tang or su koi lan si ko mai le na su sei de yo tai bang si chang ki ne da mang lan si ngak tang lai si hai je adu ma khoi gi sei da hai di si lan si ga mari bu di lai na de ko am ko re si ne su si adu ga so adu gi idea dum de ko dum chi lai tai
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯔꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯇꯝꯊꯤꯕ ꯁꯪꯁꯥꯔ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯅꯥꯟꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯂꯣꯏ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯥꯔꯠ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯥꯔꯠ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯡꯕꯕꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯝꯅꯤ ꯍꯤꯡꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯨꯍꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯈꯦꯠꯅꯩꯗꯅꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯍꯥꯎ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯣꯏ ꯁꯝꯖꯜꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯣꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯏꯅ ꯏꯁꯩ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯄꯣꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯈꯜꯂꯨꯗꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯋꯥꯈꯜꯗꯣ ꯑꯃꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯩ ꯊꯥ ꯈꯔ ꯍꯧꯖꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯁꯨꯝ ꯀꯨꯏꯁꯜꯂꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯇꯧꯁꯤꯒꯦ ꯈꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯆꯥꯗꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝ ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝ ꯆꯠꯄ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯊꯑꯣꯏꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯀꯦꯅ ꯀꯣꯏꯇꯥꯟ ꯇꯥꯟꯅꯔꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯟꯗꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯡ ꯇꯥꯏꯝ ꯀꯣꯂꯥꯕꯣꯔꯦꯇꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯕꯣꯛꯁꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯤꯗꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯚꯦꯟꯠ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟ ꯇꯤꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯣꯏ ꯕꯦꯟ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯌꯥꯝ ꯄꯨꯔꯛꯑꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯜꯁ ꯑꯦꯁ ꯂꯤꯗꯔꯁ ꯀꯥꯔꯅꯤꯚꯣꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯔꯛꯏ ꯗ ꯃꯤꯗ ꯅꯥꯏꯠꯀ ꯄꯨꯔꯛꯈ꯭ꯔꯤꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤ ꯀꯥꯔꯅꯦꯕꯤꯜ ꯑꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯑꯦ ꯃꯣꯏꯅꯀꯣ ꯍꯦꯂꯣꯋꯤꯟ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯀꯥꯔꯅꯤꯚꯦꯜ ꯅꯠꯇꯕ ꯀꯥꯔꯅꯦꯕꯤꯜ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯣꯏ ꯐꯔꯦ ꯋꯥꯠꯑꯦꯚꯔ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯨꯗ ꯅꯣꯏꯁꯦ ꯈꯣꯡꯉꯨ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯐꯪꯕ ꯄꯩꯁꯥꯗꯣ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯣꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯆꯠꯂ ꯐꯪꯉꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝ 4-5 ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯕꯨꯛꯇ ꯀꯩꯁꯨ ꯌꯦꯟꯅꯕ ꯀꯩꯝ ꯐꯪꯗꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯂꯩꯁꯜꯂꯒ ꯄꯤꯊꯣꯛꯄ ꯈꯨꯗꯣꯡ ꯆꯥꯍꯧꯗꯕꯩ ꯂꯩꯕꯗꯤ ꯈꯔ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯪꯖꯔꯛꯄꯗꯨ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯗꯣꯏꯔꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯪꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯣꯏ ꯇꯞ ꯇꯞꯅꯕꯨꯗꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯀꯥꯞꯇꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯖꯒꯥ ꯖꯒꯥꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯁꯩ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄꯕꯨꯗꯤ ꯎꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯆꯥꯎꯅ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯇꯧꯅꯗ꯭ꯔꯤꯗꯅ ꯑꯗꯣ ꯇꯧꯗꯕꯁꯤ ꯍꯣꯏ ꯀꯩꯒꯤꯅೋ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯐꯦꯛꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯇꯥꯔꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯒꯤꯅꯤꯅ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯀꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯏꯟꯚꯤꯇꯦꯁꯟ ꯂꯥꯛꯄꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯂꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯟꯗꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯅꯅꯕ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯕꯣꯛꯁꯅ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯔꯤꯂꯤꯐꯀꯤꯗꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯁꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯍꯦꯜꯂꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯏꯁꯩꯈꯛꯅ ꯌꯥꯔꯛꯇꯕꯒꯤ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯂꯥꯏꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯠꯂꯤꯅꯤ ꯗꯤꯡꯀꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯍꯟꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯕꯨꯗꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯨꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯦꯅꯦꯖꯄꯨꯗꯤ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯣꯏ ꯇꯧꯗꯤ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤ ꯏꯁꯩꯁꯦꯀꯣ ꯇꯧꯕꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯥꯝ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯕꯀꯣ ꯍꯣꯏ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯑꯌꯥꯕꯁꯤꯡꯗ ꯈꯔ ꯀꯟꯐꯥꯏꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯛꯇꯛꯅ ꯏꯟꯇꯤꯃꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯕ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯗꯤꯡꯀꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯒꯦꯔꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦꯗ ꯈꯔ ꯏꯁꯥ ꯅꯨꯡ ꯈꯔ ꯆꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯏꯁꯩ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯝꯖꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯠꯂꯦ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯁꯩ ꯃꯆꯥꯁꯨ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯁꯟꯕ EMI ꯌꯥꯎꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯃꯔꯨꯞ ꯌꯥꯎꯕ ꯈꯣꯠꯄꯁꯨ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯌꯨꯝꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯕꯗꯨꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯅꯤꯅ ꯊꯕꯛ ꯈꯔ ꯆꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤꯅꯦꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯇꯧꯗ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯨꯔꯤꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯄꯦꯁꯟ ꯄꯥꯝꯖꯕꯗꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤꯗꯨꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯁ ꯑꯦ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯗꯁꯤꯞꯇꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯍꯧꯔꯒ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯕꯠ ꯌꯨ ꯍꯦꯞ ꯒ꯭ꯔꯣꯟ ꯑꯞ ꯅꯥꯎ ꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯥꯏꯐꯁꯦ ꯌꯨ ꯑꯥꯔ ꯅꯥꯎ ꯑꯦꯟ ꯑꯗꯜꯠ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯨꯝ ꯄꯨꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯗꯤꯁ ꯏज ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯂꯥꯏꯐꯅꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯦꯚꯣꯏꯗ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯦꯟ ꯋꯤ ꯁꯨꯗ ꯇꯣꯛ ꯑꯕꯥꯎꯠ ꯏꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤ ꯗꯦꯔ ꯏꯁ ꯅꯊꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯗꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯋꯤ ꯁꯨꯗ ꯇꯣꯛ ꯑꯕꯥꯎꯠ ꯏꯠ ꯃꯣꯔ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯑꯣꯜꯁꯣ ꯍꯦꯞ ꯑ ꯂꯥꯏꯐ ꯗꯦ ꯍꯦꯞ ꯃꯥꯎꯊꯁ ꯇꯨ ꯐꯤꯠ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯗꯒꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯛꯄꯁꯤꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯣꯅꯥꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯅꯥꯍꯜ ꯀꯩꯀꯩ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯂꯦꯕꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯅꯝꯕꯗꯤ ꯄꯟꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯩ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯟꯗꯣꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯈꯟꯗꯣꯛꯄꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯁꯩꯒ ꯇꯧꯗꯕ ꯈꯣꯠꯇꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯐꯪꯉꯛꯇꯕ
Sini ada kan aja. Ronaldo di kai kai hobby. ꯑꯩꯗꯤ ꯆꯠꯄꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯈꯥꯗꯒ ꯆꯠꯄꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯁꯩꯒ ꯇꯧꯕꯗꯒ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥꯒꯨꯝꯕꯗ ꯆꯠꯄꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯟ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯆꯠꯂꯝꯃꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯩ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯐꯝꯗꯨ ꯁ꯭ꯄꯣꯠꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯃꯐꯝꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯀ꯭ꯔꯥꯎꯗꯁꯨ ꯄꯤꯛ ꯊꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯃꯐꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃꯁꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯁꯩꯒꯨꯝꯕ ꯄꯔꯐꯣꯔꯃꯦꯟꯁ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯊꯤꯡꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯅꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯄꯔꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯁꯣꯁ ꯒꯤग्ꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯔ ꯏꯚꯟ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦꯌꯔ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯇꯣꯞ ꯇꯣꯞꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯈꯤꯕ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯀ꯭ꯔꯥꯎꯗꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯁꯥꯎꯟꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯕꯦꯁ ꯄꯔꯐꯣꯔꯃꯦꯟꯁ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯣꯁ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯝꯕꯅꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯖꯔꯛꯑꯒꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯁꯦ ꯃꯤꯛꯁꯅꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯈꯣꯏꯗꯣꯛ ꯊꯣꯡꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯣ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝꯃꯛꯄꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯈꯔ ꯆꯥꯎꯔꯞꯅ ꯇꯧꯕ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯗ ꯀꯥ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ Where Fall the Flowers One Second ꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯣꯡꯕꯗꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯀꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯠꯂꯦ ꯑꯗꯒꯤ New Earth ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯒꯤꯁꯦ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯒꯤꯗꯤ ꯑꯅꯝꯕꯅ ꯂꯣꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ ꯑꯅꯝꯕꯅ ꯂꯣꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯇꯧꯁꯤꯟꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯥꯎꯟꯗꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯅꯤ ꯂꯥꯏꯚ ꯄꯔꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯕꯩꯗꯤ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯇꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯅꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤꯁꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡ ꯈꯣꯡꯕꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯣꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯦ ꯐ꯭ꯂꯣꯁ ꯑꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯤꯟꯕꯅꯤꯅ ꯀ꯭ꯔꯥꯎꯗꯁꯤꯁꯨ ꯃꯩꯇꯩꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯎꯗ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯈꯪꯕ ꯑꯗꯣ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯈ꯭ꯔꯤꯁꯤ나 artists from different states ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯄꯦꯟꯅ ꯁꯛꯆꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯖꯤꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯤꯔꯣ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨ ꯋꯥꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯕꯤꯒꯦꯁ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯁꯅꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯟꯁꯤꯗꯔ ꯇꯧꯅꯩ ꯖꯤꯔꯣꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯅꯧ ꯑꯅꯧꯕ ꯐꯦꯟ ꯕꯦꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯈꯛ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯒꯤꯅ ꯔꯤꯀꯛꯅꯤꯁꯟ ꯐꯪꯕꯗꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯀꯛꯅꯤꯁꯟ ꯐꯪꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤꯅꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯀꯩꯀꯩ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜꯒꯤꯗꯨꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯅꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯁꯣ ꯄꯔꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯪꯍꯧꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯆꯩꯒ ꯀꯥꯎꯔꯝꯕꯒꯨꯝꯕꯒ ꯀꯥꯏꯒ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄꯔꯐꯣꯔꯃꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯝꯗꯥꯏꯗꯒꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯇꯠꯈꯤꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒ ꯀꯩ ꯂꯩ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯎꯋꯤ ꯊꯥꯡꯒ ꯆꯠꯄꯩꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯗꯥꯞꯇꯔ ꯑꯃ ꯀꯥꯎꯔꯝꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯏꯁꯩ ꯃꯐꯝ ꯌꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯔꯦꯁꯟꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯋꯥꯔꯤꯗꯨꯗ ꯏꯁꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯈꯣꯡꯗꯣꯛꯑꯒ ꯍꯣꯏ ꯕꯦꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯂꯣꯏꯔ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕꯦꯟ ꯑꯃꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯄꯔꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯇꯥꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯁ ꯂꯧꯗꯁꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯞꯇ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤna ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯅꯥ ꯑꯁꯤꯁꯇꯔ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯦꯞꯇꯦꯟꯒ ꯊꯧꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯦꯁꯟꯅꯁꯨ ꯊꯤꯟꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯔꯛꯇ ꯊꯦꯡꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯔꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗ ꯆꯠꯄꯗꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝ ꯆꯦꯛꯁꯤꯜꯂ ꯄꯨꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯀꯩ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯈꯣꯠꯂꯤꯅ ꯏꯗꯅꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯥꯏꯊꯣꯛꯎꯕ ꯌꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯂꯥꯏꯊꯣꯛꯎꯔꯒꯁꯨ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯗꯧꯕ ꯊꯥꯡꯒꯒꯤꯗꯨꯗꯗꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯗꯨꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯊꯥ ꯁꯥꯕ ꯑꯗꯨ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯪꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯃꯦꯋꯥꯛꯆꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅꯕꯨꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯁꯇꯥꯕ꯭ꯂꯤꯁ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯈꯪꯉꯒ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯛ ꯊꯠꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯃꯗꯤ ꯍꯦꯛ ꯈꯣꯡꯉꯗꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯎꯗꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯣꯡꯗꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯋꯥ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯁꯤꯕꯨ ꯈꯣꯡꯉꯗꯤ everyone likes this song ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯆꯣꯡꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯃ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯏꯁꯩꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯅ ꯍꯪꯖꯩꯕꯁꯨ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏ ꯁꯨꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯇꯥꯏꯕꯪꯗꯅ ꯆꯠꯂꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ
ꯆꯣꯡꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯂꯥꯎꯔꯛꯄꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯎꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏꯛꯁꯦ ꯊꯝꯃꯒ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯌꯥꯕ ꯏꯁꯩꯅꯦꯕ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯋꯥꯛꯆꯤꯡꯁꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯗꯔ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯀ ꯀꯣꯂꯥꯞ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯆꯥꯎꯃꯛꯇꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯈꯟꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯈꯟꯕꯃꯛꯇꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯗꯤ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯧꯒꯦ ꯈꯟꯕ ꯃꯥꯏꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯂꯩꯕꯃꯛꯇꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯒ when you don't make music isai tawdrakanda kai hobbies kai interest kai tawraga lei novel pabagumba games hanaba or maybe outdoor football gumba kai any other hobbies interest kai lei amamam gi oina dum habiru ai dikha football ka san pam for gele la ise ozi euro su tawrini am zana re ha tare ko didi karam be kana support tawge hadidi hada euro gi semi final se England ju changre adudagi kaw pawre kala support to euro je kana ka do ma ai di am phai ji pam de okay underdog sin se kaino makha ai dam na ga Turkey ga ngarang po ma ba di po re ma na ka hanin ne ba underdog sin support to Switzerland gumba atong ba na sum tongjan na okay to okay World Cup ta Japan sonda ai le ma ga ji ka khalak pa jine ko na pam jai se ade celebrate gi kai hobbies and interests ai je physical activity se tawba phangidra hai da ado angang nge na di sana ko na yam pame ado hojikna matam phangdaba plus honestly kharaje tan ba hai da ga ado ai je hojik angang like takpa taw hai da angang like takpa sina ado occupy taw lai re hojik se ado na hojik koi tour set pagi jamming taw bu si bukta sunday na traga di pa phangdaba yam wan kai tho taw adu ne ai na hojik isai na ta ba har ga di adi angang tutoring to base tutoring chu hoi plus the school adamana okay ai sigi teaching career ama so adi profession je teaching no inisu leibi adi a teacher who is a rock star by night oidine ebu man do have it okay this ala hal gidi ke ai ju dum sam hadi sai tor kan dum sai to gisne na occupy ro be adi matam je kya phang do adu ai je dum atopa adi yam spare time like ga dum ye okay ai time pi nge de lai dum ye ko pame di film dum ye nge je maina adu si yani je hadi movies ko ma yeng ba live ko ba to hadi sketching ko bro na traga painting to ira painting je de ma oji di yam sing na ga de oji sing to gi de ba painting je hadi adum tan mani na le je hadi ki face na hadi hai tai nang tan gi ba de gi ma thok su ya hadi matam su kya phang do si aduga arts di yam pame ha tai nge adunai film de kai yeng ba ko pa de si possible favorite movies je hadak latest yeng ba de karama kum se no mai latest yeng ba da right movie latest ki se kaw ne film ming se utla ko perfect days okay kamai kari genre gumma khai pam ye movie we can genre se adum ai je kitang manam baloi pam hadi gangster drama se pam he the crime crime thriller gumba pam he the kitang kara mundane weba the psychological gumba oh adum bus pam perfect days and the ki na the ki film the fa the hadi latest thing the fa the film okay boy ai ge okay Ronaldo di kai leba sketching kind of live ba adua am kan da drum practice to hanu ai hangi sene hoji when you are not doing drums have drum set tawdra kanda aduna tab other interest have tare adu ai je game sanani dai ge sketching su adidi Meewakching ge band members this artist ani have the sketch have the artist ani yaroga hadi album cover gumba da si no ge artwork se phone ki baga lai ba phone ge idea ga di hadi plan ge di lai me king of the EPR okay okay yam grey we ba hoi the next you know okay if two songs to listen to while making love to okay the artwork so have the color ge join taraga oh adugi samana oh okay ado swa hoi hu ji yaw de ko swami ju lai ma ju lai ai ga min na ya hai artist ki yaw re ba noi gi si da le chuna
hadi video nambagi su adigi production gi ngasai hai gi ba ngasai gi drum gi record to bagi da su palo hadi one of the first kenu to bungam ki ba hadi multi talented youth nata oina su uri and even other professions ga su lei ba yamna well rounded we boy no we aduga ma ha tharak padu physics se koi ba shara pudi matang sida future projects another hadi full length album ma phong bugi lebe handak tasu noi gi anoba single hadi pumna bak nanga hadi aba phong ki basu lebe aduga dugi album oina dudo build up to kidra na traga other tour live na sai jo share to ki ba hadi tour check da basu lady hai dudo future projects ke le upcoming projects handaki sai du dai di develop ti tor hadi handaki sai num single wa ga aduga koi gi next so target se second album je sima kano da shame bajne sima thame do adu ma mang do koi single amani phongam bazu hadi phongam bazu yai ko exactly kano di oite adugu so target do di ki second album okay second album phong bugi se question kara hangake aduga ai ma nang ma or sing na di kumbiyo ba okay first of all who is most likely to take weeks to text back besa sala ko kai kun chang ba se kana wi Cuma boya ni ngapa? Okay, now who is most likely to have a messy room? Kau imut pasti kan anu? Okay. And who is most likely to crack a joke during a serious moment? Okay. Kasi kita buat kau nang dah masih doi dunia ba? And who is most likely to arrive late to a gig or a jam? it's all loud Last sama misi oi dia. Absent oi misi. Always late ka berde ba mana. Next, who is most likely to accidentally text a wrong person message la naga soi dana ga yam naga confession ga se kana nom daga thado ki ba kana ogeni soi dana ga thagi ba se most likely to have that okay. Next, who is most likely to write a song about their pet? Wei hodong gi matang da di sei mo I da ba se kana ogeni okay. Next, who is most likely to leave their musical instruments at the venue? Isai khombalo raga se se do music instrument karma se okay do khaba ya bo de se instrument hai na oi cable adu ma isai lo ja adu isai lo ko ma di ko cha la dum la ka chali di ju kai no sunga khang da sai ho mi na de gm to ba de si ya zani nga ba isa na okay. Next, who is most likely to cancel plans to take a nap? Just tumbag di damag na plan. Ay, cancel to gada pa sa kanawin. Oh, like the absent what you say. Okay. And who is most likely to get a drunk tattoo? Tattoo siya. Tattoo ko pa piao de Okay. Yan nga bom sala. Next, who is most likely to die first in a horror movie? They are dengan Basta si ba se kanawin ay mo pa matazagan ba se. Okay. Who is most likely to panic at an emergency? Emergency to panic kataw ba stressful out ba se kanawin? Sino mo ini sa Other who is most likely to stay calm in an emergency habiti get the affected oy ba mama Okay. Moving on, who is most likely to fall asleep in an interview? Hopefully not this one. Okay, Swami is in a... Okay, Swami, maybe he can say it. Okay, and thank you. I'm Nungai Meewakching for being with us. Sige, ngasay gyam nungai ba hadi wari me what I sana bagi matang dai lingbi na Thank you very much. ELITETV so copy up pag magtatharap ko. Thank you so much. Madi in the evening bu meeting tabiri ba akoi ngasige viewers singbo amuka so hanna thaga pa phongdok cheri amadi akoi every Friday akoi dum masigi program in the evening se meeting taduna lebiu akoi anobo artist mayam so dum pudana wari watai sadana sigumba program adum pudana lakchege amadi adona pamba isa gi favorite artist sing kana una haningi haibidusu comment dum thambiramu adongi feedback amadi comment ngai duna lejege ELITETV Plus bu meeting taduna lebiu matanga sida chongtham amritana kaina na ba ya thangni jeri pinebirasi Aigi wakal na